adopt document when you obtain new betul di hoi kini ka adopt document but kawai kalau ben pau di semua ya department entah senior officers ya team kepala trip na kaba itu lang abro ki benta yang kakam kapan deliver public service but halot ka law and order security but ka investigation but koi ru ka pau ka semua so mulai beladan dekat aman kelemat di takut tahi di koi ru ka pen stores bon multi officers ki ru bagi trai khamba trai kham punya akam dominan but ini trai ni persang menteri khamba susu but kawai ngakuan pau ka semua para dikesan dan baik ini ke police department man klemat but ini ki bentai badan ya kepada ka peace but security na ka ka criminal activity ki pejabat ka Arab ni kani pen I am sure ni di ban yang scam halor ki nang ni but ka kebetulan kami aku orang yang mentian banyak katakan law and order security aku mungkin dulu dan kini jadi tentang ini berlibat semua ini dan kata semua abang nilai ada duty ini duty ke bawah kerjaan